In dobrodošli v mojem novem videu. Danes bom naredil prav posebno vabilo za Instagram. Prosim vsi, ki imate Instagram, pa imate tudi YouTube kanale, pa ste moji naročniki, ki imate Instagrame, prosim followajte prek Instagrama. Na Instagramu mi je pa ime Domen Kullman, tako da me boste takoj našli. Vsi me followajte, ki imate Instagram. Domen Kullman JT, takole vam bo vrglo 3, trenutno mi je en pisal. Tukaj imate 3 slike, jih lahko lajkate, karkoli. Followajte me, prosim, vsi, ki imate Instagram. In to je bilo za danes vse. Če ste uživali v videu, ga lajkajte, se subscribite name in mi pišite v komentarjih. Nasvidenje.